Bahu ya, bahu. Oke, kamu ngocok rahang masing-masing. Udah mulai, Pak? Sudah. Ini ada teknik kan? Di pen kantor, Lek. Kantornya mana, Lek? Udah. Ah, mundur. Oke. Jangan nafsu itu. Ganti teknik. Ganti lagi. Lebih relax. Santai aja. Waitingnya pakai. Kalau rasa pukulan juga ya. Waitingnya pakai. Oke, tunggu. Iya. Superman punch pakai. Apa? Street Fighter. Superman punch ya. Terus. Sampai uppercut. Siap. Uppercut. 3. Bisa itu. Oh iya. 3. Hook kiri. Waiting, hook kiri. 3 itu bisa 3. Waiting, hook kiri. Tangan kiri. Swear, win. Nice. Nice. Oke. 1 2. 1 2. Nice. Kontrol lip, kontrol dan Napas, terus napas mengatur. Oke, waving left hook. Waving left hook. Lihat ke depan, jangan dulu, jangan terlalu ini. tarik napas. Waving left hook. Buang pakai mulut. Waving left hook. Oke, dah. Defense, oke. Swear penting banget ini. Nice, jaga diri. Nice. Ganti teknik waving mau pakai musuh main hook. Yang double cover terus. Napas kontrol. Kontrol napas lagi. Relax. Lihat bisa lihat. Jangan nyerang dulu. Tapi jangan banyak geraknya supaya udah habis. Oke. Waving left hook. Sat. Sat. Masuk kan? Waving left hook. Oke, ya. Defense dulu, tarik nafas, kontrol nafasnya pas defense. 10 second, Lip. 10 second. Lip. 10 second. Uppercut.